Helo, fi di Elisa Morris a dwi'n rhan o Avanc, sef Ensemble Gwerin Ieuenctid Cymru. My name is Rodri. I come from Cardiff and I play the bagpipes and recorders in Avanc. Fi yw Sam, dwi yn chwarae pibe a dwi hefyd yn chwarae whistles yn Avanc. Hi, I'm Meg and I play the violin and drums for Avanc. Helo, fi di Cerys a dwi'n chwarae'r delyn deires. Hi, my name's Rhys Morris. I play guitar in the Welsh Youth Folk Ensemble Avanc, which is a project run by Trac. It's a project for people from 18 to 25 to play folk music together in an ensemble setting and giving us lots of opportunities for gigs and meeting different people who are part of the scene. Yn tyfu fyny yma chynlleth, fi oedd yr unig person ifanc oedd yn gwneud cerddoriaeth Gwerin. So pan nath rhywun sôn am y cwrs yma, oedd yn cael ei rhedeg gan Trac Cymru yn Glanllyn o'r enw Gwerin Gwallgo. Oedd o'n swnio'n amazing, a erbyn hyn dwi jyst yn teimlo'n rhan o gymuned. A wedyn ar ôl Gwerin Gwallgo nath Avanc dechrau 4 mlynedd yn ôl dwi'n meddwl, sef sort of cam nesa Trac Cymru o Gwerin Gwallgo i'r bobl sy'n bach yn hŷn. A mae hynna hefyd wedi bod yn brofiad amazing. Mae gennau ffrindiau oes allan o'r brofiad yna. A hefyd wedi cael gymaint o brofiad o'r ochr mwy diwydiannol, yr ochr mwy sort of technegol o bod yn gerddor proffesiynol. A dwi ddim really wedi cael hynna allan o uni yn neud cerdd. So mae hynna wedi bod yn werthfawr iawn. So once I started playing folk music, I realised that there was a project run by Trac, Gwerin Gwallgo, and I started going to that, and that was absolutely life-changing. I started going for a few years, and I really enjoyed it, and then I got called for the Youth Folk Ensemble, and it was the next natural step then. Nes I wneud cwpl o pethau hefo Trac a ges I gwahoddiad I ymuno hefo Avanc a mae wedi newid gyrfa fi o ran chwarae cerddoriaeth yn hollol a sa'n meddwl beth ni fan hyn yn chwarae cerddoriaeth ar llwyfan yn rhywbeth fel yna. Siŵr fod jyst yn chwarae'n sesiynau heb yr cefnogaeth dwi cael. In Wales we have our own tunes and our own, traditional cultures which aren't seen anywhere else, and it would be a real waste for it to not be played, and it gives me a lot of enjoyment to play tunes which people in other areas wouldn't have ever heard before. With Avanc I'm constantly learning new stuff, which is brilliant, but despite the nerves it's always exciting. I love what we're doing with Avanc in promoting Welsh culture, and everything about it is so important to me, and it's nice to be playing the music with younger people and constantly promoting that. We've got this great music tradition here and people need to know about it, and there's plenty out there, so yeah, being able to take the band outside of Wales and showcase that to them, and you always get a great reaction. Mae gallu bod yn rhan o'r ensemble wedi golygu bod wedi gallu chwarae gyda llwyth o bobl ar draws Cymru gyfan a gallu datblygu ein sgiliau ni o chwarae, ond hefyd sgiliau diwydiant ar gyfer bod yn rhan o'r sîn werin. Mae trwy Avanc dwi wedi cael syniadau lot mwy ar sut mae'r diwydiant cerddoriaeth yn gweithio, a nid just fod ar lwyfan a chwarae fel offeryn, ond hefyd yr elfennau tu ôl y llwyfan. You don't have to be a fluent Welsh speaker or a Welsh speaker at all to belong to the culture and the music and the language itself as well. I'm so grateful that I've had the opportunity to develop my Welsh in a very informal and formal way, different to school. Dwi'n meddwl dylse pobl cyflogi Trac achos hebddyn nhw swn i byth wedi cael y profiadau dwi wedi cael. Doedd neb arall yn cynnig hynna tra mod i'n tyfu fyny. Dwi ddim yn gwybod os oes rwan, ond mae'n teimlo fel nhw yw'r prif organisation sydd yn creu'r opportunities i'r bobl ifanc a sydd wedi rhoi gymaint I fi fel person ifanc yn Cymru yn gwneud cerddoriaeth Gwerin. I think Trac Cymru are very deserving of our support just because of the amount of help they offer to Welsh artists, and especially artists getting started out on their career, there's the kind of help they've offered to us with Avanc. Mae'n hanfodol I gefnogi be mae Trac Cymru'n ei wneud, oherwydd mae'n ffordd o wneud yn siŵr fod yr celfyddydau'n hygyrch I bawb, a nid dim ond at rheini falle sydd wedi bod digon lwcus I gael y traddodiadau wedi pasio lawr o genhedlaeth I genhedlaeth. Mae yna bendant lot o waith mwyn ei siŵr bod pethau lot fwy hygyrch yn enwedig
i'r grŵp nesaf o bobl sydd yn dod trwyddi. Mae mor bwysig i wneud siŵr bod y genhedlaeth nesaf yn gallu cymryd perchnogaeth o'r gyddoriaeth a parhau i ddatblygiad mewn rhyw ffordd, ond hefyd trwy sicrhau bod yr hanes yna a dal yn gryf mewn i'r dyfodol.